Kua tōroa tia te putanga o te whakatau a te kai whakawā mō he mirau, te tāhuhu rangapū o mua o Tainui i poroa i tōna tūranga, mo te hari kōrero mo te iwi ki te Newspaper o Waikato. I tōna tikanga ka riro i a mātou te whakatau i te 12 karaka o te ahiahi nei au ware ake. He oi, he kōrero ke atu kei tā mātou karere a Tini Molyneux, kia whakawhiti atu tātou ki aia i nāia nei. Tini, hea te kōrero? Ko te kōrero kua tae mai kia tātou tēnei wā kingi. Ka tahi anō nā ripoata nei ka taua te roto i nā ringaringa o te arataura, nā roi o te arataura, me he mirau. I tēnei wā kai te tiro tonu ka rātau e ahei ki te whakapita kōrero mai. Engari ki te tiro ki enei tūmomo āhuatanga, te rāpea e toru noho nā take ka taia e te kai whakawā ki te whakatau i roto i wenei tūmomo āhuatanga. Ki tāku nei te tiro, ko te tuarua, ko te tuatahi, mena i tika te pana a te arataura. Ia he mirau, tēnā koe rā te whakatau, ka āhei rātau ki te whai kāpene heihana, hei utu i nāna makōti. Tuarua, tēnei he peata rātau pana kia he mirau, engari karei e āhei ki te hoki tana mahi, ko he mirau ka āhei ki te whai kāpene heihana mō tōna panaia. Ko te tuatoru, i he tā rātau pana ia he mirau i nā whakahoki hea tūturu ki tana mahi nāia nei, o tia tuki reira. Tini, heha o matapai mō tēnei take? Ko tēnei take kingi i ara mai, he rima marama ki muri, ki te whakapōre arei, te iwi roto i nā whakawhiu hari kōrero, ki te Newspaper o Waikato. Ana i roto i wera āhuatanga ka tau mai wenei tūmomo āhua ki te whakararu i te iwi. Mai tērā wā e noho wehe ana te iwi i roto i tēnei āhuatanga. Ko etahi kai te ki whakahoki a hemi rau ki tōna tūranga, ko etahi kai te ki panai atu mutu atu ki reira. Ko taku mōhio nei, e kore tēnei take e tau i roto i nā whakatau a te kōti, engari tērā pēr ka noho tonu ki te whakahemanawa i te iwi. Ka tia ke Tini e mihi ana kia koe mo e rā whakamārama.